na yaba ha so so nim say edwan ti na yaba me na no ma o mo ha ma no mo wan mo bira monim say edwa de na ya office edimu ene edwa ada ntesa me me say my man so to ade wo eno so ye penisa na mom aka ye kadia kabeka se ma no your office pa na da some me can say bi o kwa ni office no de bi owo no ewie bo a onte ensi oto a hu sa na yensusu ye pesa ye office no yes ye pesa ye be hu ye ma ye nuanu mo mba no akansi oto ina chese enne no onto ade no onto ade a ne ma no eduane be no obedi eno ntina eja sam no ehia ya kese so ba na o hwe no se ma no ginigina ho ne banchi no go ewiem na o senti su pete kakra ma mi obeya den enti e be sere bo nyina mo mo yen na ye chiche o man ni hie na asumje emremu enuntina na ye bebe gina edwa nimi yate eho abakosam na na akabi minister so akabi ya shansi achi anya hwe na sese nsoe se na nso de yaba enti ye be ne den ye nyina ye bebom say district assembly common fund say special fund say dia wo he say nante na bebia emwa bia ya kohwehwe ba na ye say anke beba ha bio na edwa na ye koso ye be say abebio da kan ye wi na kan nya na kan ye mpene sana adaba na sana se nyina bebum ye nipa ba ko ye nyina ye pasomdwe ye nyina ye pempuntu enti sese ano sa wo beto aba sa wonto aba wo be sa ho ade ba kope ho na meto aba no mano a empuntu beba asa what me yi ano a na wo asoso wo hu baby aba kwa akodom enti ne nyina ne empuntu ne nyina ne asomje ne nyina ne se nyina ba do ye ho ne ehu ne se Ghana enso kakra sa no Ghana yenso bebre ye country ba kope ye nyina ye kambom na ka yenso so se obetu kwan aba ha sa wote ha na hu so me so no me wo asomje MP so ka problems kakra ho projects bebre ye nwie ye ne ade ye de ne se de ye ba beto no e be bo modern ye fi ho nkakra na ne nyina so e ka ho se ye nyina ye bebom na ya adwenko adwenba ko na yetutu anamoya ebeboa ye aboa ye ma na ye ka edwane yi a na ne hia mekese ene emofra so no ma adesua ene embebu no so ene wo mo adesua de be ya wo so ye betitu mu ye adanda wo de be ya dachi bia no na wo so wo mo nya njira pa eye papa won ko school ko sua ade a edimu won betimi e de akọ omanim enti me nkasa bebre aseda na de be mamo ya me nso bia wo kwabre ha ya me moye nyina ba ho ban kakra no ne nante o mue ya adwene mo nkyere ya adwene